ibi byose uwo banza n'akagazi akazana umuriro maze ntibashe ngo bapfe oya bakaka gutyo abantu bose bababona hama bakazana wundi butegetsi n'abandi basirikare noneho bagahuza abantu ariko bakava mu Kagame n'inkotanyi zose kandi ndakubwiye mu nkotanyi harimo inkotanyi nyeranda n'inkotanyi tuzobibona imbere y'urubanza rw'imperuka none rero nk'uko jewe iyo nshaka kugwa ngubu simba ndiko ndavuga muri iyo nzu twebwe twakize turi batatu jewe n'umufasoni wanje n'umukobwa wanje kandi Imana yatugiriye ubuntu ituzanira umumarayika adushyira ku mababa twashyitse no muri Amerika mu buryo tutazi ni kuvuga n'igitangaza ntitwari tunabikwiye kuzi no muri Amerika. none gamuta umuhutu uri kukumva banza untegere umuhutu uri kukumva umututsi uri kukumva n'umutwa uri kukumva sahizi uri wo kubahuza cyangwa uri wo kubatandukanya eske nanone wowe ushaka ko nanone dusubira nyine mu kahise cyangwa ushaka ko dutsinda ko kahisa amabi ako kahise ni kugatsinda gute ako kahise nukubabarira byose urata ngo niki n'amaraso y'abahutu kuko uharuye igitigiri cy'abahutu cyapfuye ugaharura n'igitigiri cy'abatutsi bapfuye nta n'icya kabiri gihari cy'abatutsi bapfuye ku bahutu na n'ubu abahutu bagikurikiranwa n'iyo bagiye bagikurikiranwa. none gamutama ibyo byose ko byabaye ntabwo sahizi twe tushaka gutsinda ikibi no kunesha ikibi kandi tukineshesha icyiza wowe ushaka umva nakubwire wewe nuko numva umwuka w'Imana ukurimo wewe urari ibyo nuko bitakuraba iyaba wumva neza yuko nta mututsi n'umwe yavuye mu Buganda yagiriwe jenoside wo muntu oya jewe urumva oya bandikuzaho nyene hari umututsi yavuye mu Buganda yagiriwe jenoside urumva aba kumbwira ngo umututsi wavuye mu Buganda cyangwa se umututsi wavuye ubundi umututsi yavaga mu Bugande impunzi yavuye mu Bugande itashye impunzi zagiye zicwa zigezeyo zibaho mu buzima bubi zikora rupuri yo kugira ngo zigaruke zipuraninze plani A plani B plani kombye inzira zabo zirabahira bagaruka mu Rwanda gupfa kwaba ahubwo bo bapfuye mbere bapfa n'ubwa kabiri bapfa n'ubwa gatatu urumva bo koko bundi wahunga iki yaba yarahunze iki ko wumva yari yarahungiye i Bugande iminsi yose yabaye ubundi abantu bari mu impunzi ziri mu buzima bwiza cyangwa ziri mu buzima bubi ndakubaza nyamara hari umututsi wavuye mu Buganda yagiriwe jenoside kumva habaye jenoside y'abatutsi hari umututsi yavuye mu Buganda yagiriwe jenoside abatutsi bavuye i Bugande iyo twibuka intwari z'u Rwanda zazize kubohora igihugu no kurwanira igihugu baba barishwe nande ntabwo bishwe nyine n'abatarashakaga ko impunzi zitaha connection dirance ego no muntu wari uhamagaye ariko namukubye rero umva ndakubwire nuko kwigema yari yabigize iyo baza abasirikare bari baza amakambi y'abasirikare aho yari bakadera none nka jewe nka Katewusa uyumvire Katewusha batumbereje kendi impunzi vrema muri uwo mudugudu Katewusa batumbereje juste kunzu nari ncumbitsemo juste ikagwa hejuru y'amabati y'inzu nyene y'icyumba twebwe turaramo ikagwa mu cyumba igashwanyaguza none ngiyo Katewusa yagize iki
erega ibyo haje n'abanyarwanda barira ibirenze ibyo wowe uri kurira nabo baboneka. bakarira gute kandi indege itarahanurwa indege itarahanurwa none iyo ndege yari kwiragira jenoside ntaryamira yari kwaragira jenoside sahizi mutama je nkubaza ubundi uri kuvugira abahutu barenganyijwe cyangwa se uri kunga abantu cyangwa se uri guhuza abantu urumvikanisha iki muri ibyo uko ari bitatu? uko numvikanisha iyaza igisirikare gikurikira igisirikare hama igisirikare gitsinzwe zabaye twebwe dukomera amashyi turi basaba ubwiyimye none nkanjye ndi impunzi vrema iyo katewusha kandi imbere y'urubanza rw'umwuka bizogaragara nkaje nk'akana kanje k'imyaka 5 kabucura nagakuka kanyarwandakazi kari kaje kumhungiraho kuko mu bisanzwe mu majoro abimana yari hagazeho bahengera bugorovye bakaza kwirarira mu mashamba bahengera mu gitondo bakagaruka bagafata amasuka bakaza guhinga gutyo hama bagateka utwo kujya bakarya bahengera bugiye guhibira bakanyerera baza kwirarira mu mashamba uwo jewe naridamararibyi jewe ntacyo ndimpunzi ntacyo bandondera ko reba abasirikare aho bari ikambi yari hafi yacu aho bogiye batumbera ikambi baza batumbera twebwe ibitaro bya Nyarurema abagwaye n'abagwaza n'intuze n'abavyeyi nyene bari bagiye kubyarirayo n'iketsetera kandi urabizi mu bitaro habamo ubwoko bwose ariko bari bavuganye ku buryo atamututsi n'umwe yari yaraye muri ibyo bitaro ngo aragwaye rero monsterami wewe ukaraba sawa tubibona uko nguko onye none tugiye kureba ibyo bitaro byari hafi na paruwase nyene tugiye mu gitondo tugiye kurata ibyo bibunda n'ibiki n'imiborogo reka tuze kura yo ugasanga umuvyeyi babigirira abavyeyi b'abahungu babyaye abahungu bakagenda bakamugaramika bagatanya amata ko gutyo n'amaboko gutyo akagarama hanyuma akana bakakubika neza karambuye neza mu kiboko turambuye maze rero bagafata akagahanga kose n'akanwa n'iki bakagura igitsina cyayo. Halo? bakagura halo ngo Kagame ngo ni shetani iri kwirakora ku Kagame ni shetani ubwa mbere ibyo ariko arakora ntabwo ari iby'u Rwanda n'ibyo urabona iyo yakurikiranye abahutu muri no kuvuga vraiment ko atariko ararimbura ndetse n'abahutu gusa bahunze nta banyekongo ariko ararimbura hariya muri Kongo kandi aho muri Kongo u Rwanda ntago ruri muri Kongo rubihakana buri munsi niba ukurikirana itangazamakuru cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu itangaza sora wari wumva avugamo ko bari muri Kongo barabihakana amanywa na nijoro. Urabyemeje ayo majambo uramenya imbere y'urubanza rw'imperuka uzoyasubiza nzayasubira ko Kagame atariko aramara abantu hariya munze muri Kongo Imana yayambaza kandi ngiye hari ayo badusomeye nk'abanyarwanda televiziyo y'igihugu irahari radio y'igihugu irahari hama ndasubira inyuma nje kwemeza ibintu ntazi umva ntushobora kubimenya kuko nyene rega jewe ngese gucira urubanza kuko twese tuzocira urubanza nyene ku munsi w'imperuka no gucira urubanza rero niba utabizi ni byiza ariko niba iryo tangazamakuru rya shetani birumvikana kuko ubwo budahangagwa ubona ko ari shetani
none gamuta saha izi wowe uvuze ibitari bikeya. banza unsubize ubwo budahangagwa ufata nk'umuperezida w'uburundi vrema ukamunyikiza bene uko hanyuma ukaba ugaramye gutyo perezida kabisa ukamufata ukamugira bene uko ukaba ugaramye gutyo ngo budahangagwa. N'ubu ubwo budahangagwa bwomuvako notanurira indege kanyene kuza kuraba ico gikenya uko kimeze. Urumva setani yuzuyemo nanje haraho mvuga ngasanga navuze nabi kubera kuko mvuze ico gikenya apfuye akenyutse yoba apfuye neza kuko yagiye mu mashuri kwiga iyicarubozo none yararitsindiye na diplome none iryo yicarubozo reba ririmo abari mu maprizo nibo babizi. Perezida ariko no mu Burundi bariyo, nta gihugu kidafite abafunze ubu na perezida wa Venezuela arafunze muri Amerika. hari gufunga no gufunga rubozo nuko bitari kuri wewe iyo abayari wewe wari muri iyo prison ukabona babikukorera niho wovyumva naho ngubundi ushobora kuvyumva. abantu beza mw'isi uri kuvuga cyangwa se abafise umutima mwiza cyangwa se abantu bakora neza, kuki Imana atari bo yahaye kuyobora u Rwanda cyangwa se ngo bayobore u Burundi, cyangwa se kuki atari bo barama? icyo ushatse kuvuga niki? Ushatse kukubwira ngo Perezida Kagame Imana iramukunda iramwemera, kuki uwo wundi munyarwanda yemera atari we yahaye imyaka yo kurama ngo inamuhe kuyobora u Rwanda? Kagame akaba afite ubuzima bwiza ayoboye u Rwanda imyaka itari mikeya, kandi wumva wowe uvuga uti ni umwanzi wanjye ndamwanga, ariko kumwanga kwawe waba unamubeshyera. nukuvuga ubundi mwuka ndi kuvuga numva ko ndi kumubeshyera iyo nshaka nk'abandi nk'ako kana kanje kapfuye muri iyo nzu hapfuye ako gakecuru kaje kudusaba intuze indaro kahora kirarira mu ishyamba kuri uwo munsi akatereka ntukenze kwirarira kwa mwarimu iminsi yako yari igeze kane kahora kirarira mu ishyamba hama kakaza mu gitondo kakirarira mu ishyamba kakaza mu gitondo none ati mwarimu ndabona ko aryama akaramuka akaryama akaramuka reka nze bimubwire kwa mwarimu aza iwanje rero kugira ngo araryame nawe kumenya ko muri iyo joro tuza guterwa kandi inzu yanje niyo yabaye iya mbere. None gamuta ngiye nkubajije ko uzi ko uri umukristo, ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarirana, sahizi wowe ukaba uvuga uti nta muntu nababarira kereka nanjye maze kumwishyura hama kimwe kuri kimwe tukaca tubabarirana, aho ntamwishyuye iby'imbabazi yoreka nk'abantu nkamushahura n'umugore wiwe n'abana biwe n'abakobwa biwe bose nkabashahura hanyuma rero tukababarirana rero. kandi hariho kubabarirana nyine kukozwe n'ijambo ry'Imana. Abantu bahora bicana, urumva umuntu akwishe nawe ukamwica akaguhemukira ukamuhemukira, aho urumva abantu none bitaba ari umuhero hari umuntu wasigara mu isi? abahutu barabatutsi abari gusaba imbabazi n'abandi oya ari abahutu ari abatutsi. icya mbere naguhaye urugero aho twatangiriye, hari jenoside yagaragaye abahutu bakoze bayikorera abatutsi. n'abahutu batanguye kwica abatutsi cange dayere sabo batutsi bapfuye sibo babikoze, nabo baraza kuraba bagatangara. Rero kuri ibyo bitaro bya Nyarurema noneho baragize ubwoba ati Munyakigongwe none aho tugenda aho tubona n'abahutu bicwa nabi none iyi ni ntambara ati nuko abahutu ati none baratumara kandi hari n'abatutsi mu kubica bavuga bati banza mureke ndababwire, bakamureka
akavuga ati nukuri ijambo rya mbere rya nyuma mvuze nimutwice si mwebwe nimutwice mugabo ndabasabye munyarutse ntimunyice nabi gutyo munyarutse ariko mugabo nukuri si mwebwe kuko barabibona ati nukuri si mwebwe buri gitondo kugenda kuraba mu mudugudu bagatangara kandi ntihagenda umuntu umwe hagenda amoko yose abahuta abatwa abatutsi abasirikare n'interahamwe bose bagenda kuraba muri indi joro bakaraba batari mu wundi mudugudu bakajyayo kuraba gutyo abatutsi bati nyakibongo none iyi ni intambara ndeba barabona abasirikare aho bari aho bogiye bagana abasirikare bakaza kumara abantu munduze mu midugudu mw'ijoro babasanga mu mazu yabo wowe rega ayo makuru cyangwa se ibyo bintu uzi sahizi urumva harenganya imyaka irenze mirongo rwose umwana wavutse icyo gihe yaba yarashatse cyangwa yarashatswe sahizi wowe ukibuka ibyo bintu ukaba ufite ishavu ry'iyo myaka y'icyo gihe iryo shavu riri kugaragara dushyitse imbere y'urubanza rw'imperuka nukuri naba iyo shetani nibandanye igire ambihima yayo ariko yabirangira ngo ndirimo kandi igiye gucukura amabuye muri Kongo none ije kubaka amayetaje mu Rwanda etc n'ibiki uyo mudugudu ni wa shetani oya mudugudu Kagame ntazowujyana none gamutama Amerika ko yakuye amabuye muri Afurika yose Uburayi ko bwakuye amabuye muri Afurika aho none nawe uri mu mudugudu wa shetani oya none ntuzi ko u Rwanda n'u Burundi wabukoroneje ari umwe ndetse na Kongo uyu munsi wa none bagenda gukora yayo mabuye mugabo akareka abantu urahakana vraiment ko atavuga ngo yagiye akurikiranye ngo intuze FDR ngo abajenosideri niwe mu genosideri yatanguriye guhera ku mupaka aza yica abantu mw'ijoro batari abasirikare hanyuma noneho urambura barirorere Habyarimana ati reka nukurira kanere nsigaho noneho bahera kuri wa wundi yabuza iyo genocide abariwe barimbura barubahuka tekereza n'ukuri nawe Uburundi iyo buba intuze iyo buba igihugu gifise imbaraga ngajyanye n'ijya ndege yari hano bakumva ko umuperezida wabo yiciwe muri iyo ndege ishyire nawe mu Barundi reka nuko tuganira ntubyishyiremo ishyire nawe mu Barundi ntabwo nishyira mu Barundi nta muntu n'umwe upfusha ngo abure kurira abure kubabara wapfusha ukuze wapfusha umuto n'inda yavamo umuntu ararira akababara urumva perezida n'urundi rwego sahiza ahubwo ureba Abarundi ari bo bifatikanyije na FDLR bakifatanya na za Wazalendo hamwe n'aba FARDC Kongo yose bishize hamwe gushakisha buryo ki barimbura ubwoko bw'abanyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Nord Kivu na Sud Kivu aha none u Rwanda nigo rubiryozwa nibyo koko 100% nibyo ivyo nukuvuga koko ko Burundi bwatumye abasirikare kugenda kurimbura abanyamurenge canke kurwanya abo baje nyine baje kugira ngo c'est dommage wowe bajyanywe no kuza kurimbura abanyamurenge niko batumwe kugenda mu kurimbura abanyamurenge ntabwo batumwe kujya kurimbura abanyamurenge ariko se niba FDLR yose ikorana na iki gisoda cy'u Burundi ugasanga iri kumwe na Wazalendo niba ujya ureba ibintu Wazalendo iri gukora muri Uvira ukareba ibintu Wazalendo iri gukora muri ibi bice byose by'amashyamba ya Kongo
ukareba ibintu FDLR yakoze mu Rwanda, abajenosideri rwose ukareba ukuntu basekuye abantu mu isekuru. Uyu munsi wa none abo bantu u Rwanda rutameze magabo ngo rukingire igihugu, bari abantu batugezemo, wibaza haba iki? ariko genda kubaza abo ba FDLR iyo bagegwaho indege itarahanurwa ari aba FDLR koko kandi baracyahuwe. Abo ba FDLR bashahuwe, FDLR bashahuwe ni indege ireka guhanurwa. Abo ba FDLR noneho baho mu mihana yabo mu midugudu yabo bakagegwaho. None umuntu wahanuye indege ya Juvenal Habyarimana na perezida w'u Burundi, kw'inkiko ziriho izi nkiko ko nta na rumwe ruragiza u Rwanda cya perezida w'u Rwanda ngo yahanuye indege, ko ahubwo imiryango mpuzamahanga n'amahanga ashimira perezida Kagame wabohoye u Rwanda. Ninde muntu wigeze wumva avuga ngo perezida Kagame yahanuye indege cyangwa se RPF niyo yahanuye indege ngo icyaha kiyihame kandi ubutabera bubaho? Ubwo ushaka kumbwira ko barabimenye bamugirira imbabazi? Wewe nuko utabyumva rero, baramubujije bati wewe reka guhanura irya ndege. Bande bamubujije? Bira yuko mbere y'urubanza rw'imperuka abamubujije batazogaragara, reka guhanura irya ndege. Urabona abahutu turabamaze tubica mu ijoro, none nuhanura irya ndege abatutsi bo hagati mu gihugu baramererwa nabi, ngo naho usigara umwe ntacyo. Donc abatutsi bo hagati mu gihugu yabagize iki? None yabagize ibitambo ubwo ururaro ikiraro yuririye ko kugira ngo abahutu noneho bagaragare ku isi yose ko ari abajenosideri kandi aribo bicwaga. Rero bagaragare ko aribo ari abajenosideri, abone ukuntu abamara. None ga Mutama, wowe ushaka kumbwira ko indege ya Habyarimana, wowe ushobora kuvuga amateka y'u Rwanda nk'umurundi, ariko yenda wari warahungiye mu Rwanda. Indege ya Habyarimana yo yahanuwe, jenoside yarateguwe ava. Jenoside iba yarabaye yatara Habyarimana. N'ukuri nawe uri kuravuga bene uko iyo uba wari mu Rwanda ngo ubibone, n'ukuri jenoside iba yatangiye kera. Sahizi umva ndakubarire, sahizi mbonera kure z'i Burundi ziri kuvuga ko umunsi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yapfa, bari kuvuga ko bakica abatutsi. Ubwo ibyo bintu ntago biri gutegurwa? Aramutse yishwe n'abatutsi, none aramutse yishwe n'abatutsi ni ukuvuga ko ntuze ngenda ndi umwe yishwe n'umututsi w'umunyarwanda, hanyuma ajya n'ibyo. Ntabwo tuzi uzica perezida w'u Burundi, ab'umuhutu ab'umututsi. Perezida ashobora gupfa n'indwara yamwisha. Perezida Nkurunziza yarapfuye. Uyu munsi perezida wese wapfa hakaduka jenoside cyangwa ibiroberi byose birasha indege ya perezida, abenegihugu bagomba kubigwamo. Ayo ni amakosa, navuga ngo ni ideologie mbi, ntaho ibyo bintu bihurira n'abenegihugu. Reka ndakubwire, Kambanda Rora yahagaze mu mujyi wa Butare aravuga ngo ari gukangurira ngo imbunda zaje, mufate imihoro, mufate amafuni, mwica abatutsi. Yari minisitiri. Niba minisitiri ahagarara akavuga ngo ni mwica abatutsi, ejo bundi wumvise minisitiri w'ingabo muri Kongo ahagarara kuri televiziyo aravuga ngo kuzana umugore w'umututsi ni icyaha, ni ikosa, ifofera tasiyo. Yabivuze mu rurimi rw'igifaransa. Atanga danje, aravuga ngo ibyo bintu mubyitondere. None iyo ngengabitekerezo bukeye hari n'undi wavuze, iyo ngengabitekerezo ujya uyumva, ujya uyikurikirana, ujya uyimenya? Ariko nakubajije nti umwami w'isi
ya myaka igihumbi arayipfungwa. umwami w'isi ari gukora ni shetani. aho none shetani urayibona ati shetani ngiye mugabo ntago shetani iri mu Rwanda, si n'abanyarwanda, shetani si n'abayobozi b'u Rwanda, ahubwo shetani ikorera mu isi hose, nk'uko na Butini nk'ubu ndi umufana wa Butini, ariko se kuki Butini ari kurasa muri Ukraine arasa amabuye gusa n'ibiti gusa, cyangwa hapfa n'abantu? nyamara ndakubwire tekereza neza, ese nukuvuga ni Burundi bwoba bwarinjiye mu Rwanda cyangwa ni Kongo yoba yarinjiye mu Rwanda kuza kurwanya intuze abanyagihugu atari abasirikare? Abanyagihugu ni Burundi bwishyize hamwe na Kongo kurwanya u Rwanda. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, Repubulika y'u Burundi iyobowe na Generali Evariste Nyakubahwa Ndayishimiye, bishyize hamwe bahuza umugambi, bahuza n'umugabo n'imigabo yo kurimbura no gusenya ubutegetsi bwa Kigali, babyemanga kuri televiziyo zabo. Ndayishimiye waranabati nzatanga igihugu cyanjye ndimbure u Rwanda. Mugabo yenda se ntarabigeraho, wasanga akibifite mu mishinga cyangwa byaramunaniye kamasijuwe, ariko ntabwo u Rwanda rwigeze rugambirira kurimbura Kongo cyangwa u Burundi. ndakubwiye yuko Kagame n'inkotanyi ziwe batarimbutse Afurika Centrale zogira amahoro. Ariko Kagame niwe uri kugarura amahoro muri Afurika, aragasenyuka. uye wowe urabyumva uko, kandi nanone imyaka urimo, umuntu mukuru ntabwo atukana aravumana. oya ndakubwiye wewe yuba warundi uko ndiko ndavuga, ese iyo mba narashahu uko ndavuga, wewe umuntu yasanze mu nzu je sindi umusirikare. Ariko ntabwo ari Kagame wagusanzeyo, n'icyo kiroberi cyahagusanze ntabwo uzi neza ko ari icya FPR. usanga mu nzu kandi kufata ngiyo katewusha iyo Imana umva ukuntu isekonda y'umuntu itaragera, ndakubwiye isekonda na n'ubu ndiko ndavuga naho yorumvika amadayimoni yiwe yose ino muri Amerika yaruzuye, ariko isekonda yanze itaragera, neva. Ndabyemera. u Rwanda ahubwo umviriza Mutamba, hari ibintu mwebwe mwitiranya sahizi. u Rwanda rwateye imbere, mu gutera imbere abantu barugirira ishyari. mu rwego rw'iperereza u Rwanda rutera imbere ahantu umuntu wese yaba ari azi neza ko u Rwanda rwamuronka. Mugabo rero ubwo Rwanda ruteye imbere ku maraso y'abahutu, ntabwo ruteye imbere ku maraso y'abahutu, ni amaraso y'umuntu wari wese wemera kurwubaka, ni amaraso yamenetse y'abifuza kubaka u Rwanda. wewe ndabyumva uko bikurimo nuko, ariko ibisigaye byose zogaragara, intara yose zogaragara yuko uwo mugi shetani ishyira mu nzuze, ishyira Yesu nomba ari kugasongero kibuze ku rusengero niki, ati urareba hariya hose ya miji yose, ati pfuka musenge ndayigu. urumva pfuka musenge ndayigu niyande, urumva yari ya shetani yo miji, kandi uwo muji ari y'Imana, niwe yaremeshe iyo shetani, ariko ngo napfuka amayisenge. urumva rero nibisigaye nashake ahagire habe nko mw'ijuru, data ngo habe nka Dubai n'ibindi, agire gutyo mu maraso y'abahutu. ariko mugabo impera n'imperuka, imbere yuko Yezu azoza hazobanza amahoro, hanyuma rero haje wa mudumbanyi ukomeye rero w'isi yose. hazobanza kuja amahoro, aho mu Rwanda Kagame n'inkotanyi batarimbutse, nta mahoro azoba muri Afurika Centrale. Mugabo wambariye ko inkotanyi harimo ababi harimo n'abeza, ariko no mu bahutu harimo ababi hakabamo n'abeza. Ntabwo wavuga ngo ubu bwoko ni bwiza n'aberanda, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. bose ntajyana kwijana bibaho. None kuki ushaka kuvuga yuko noneho ubutegetsi bwa Kigali bwari bubi,
ubwo Burundi ni bwiza n'ubwa Kongo ni bwiza, cyangwa ahubwo abami bose bo mu isi umwe wese ajejwe igihugu ciwe azabazwa igihugu ciwe. Mugabo rero hari akaga n'ingorane. Nedeoloji je nagiye nkurikira buno vuba nibi ngibi uri kugenda wibonera nawe ubwawe, uze gusura channel ya WhatsApp yanje ureba abantu bariho muri Kongo babuwe bagacibwa ibitsina, bagacibwa imitwe, bagacibwa amaboko, ingingo bazitandukanyije. Ushaka kumbwira ko abari bo batagatifu? Allo tubona ibiri kwirabashahura yerega akazi kabo umva nuko nye nta kundi akazi kabo no gushahura no guca imitwe nyene. Ntabwo M23 arabicanyi. M23 iri kugwanirira ba nyina, iri kugwanirira base. M23 nawe ubwawe iri kugwanirira abantu bangana nawe bari mu kigero cyawe no mu myaka yawe, bariya n'abana bari kugwanirira abavyeyi babo. Biriya bice ntabwo Kongo ibigeza y'amahoro. Wewe gerageza kugwanirira kuko bavuga ngo iyo batereye hejuru umwe asama yiwe uwundi agasama yiwe. Noneho rero uraha ndaha icyo ndakubwira uko sinirase ndi imbere y'Imana, niyo nyene yandemye sinayitegetse ngo indeme kandi sinayitegetse ngo ndambe. Je ndi umwana wa gatandatu ariko abo nakurikiye bose batatu b'abahungu na babiri bapfuye bakiri impinja, atanumwe amaze amezi atatu. Ariko je undi myaka 80 ningahe, urumva si jewe nigize. None gamuta umuntu umaze imyaka 80, umuntu umaze abandi bose kugahanga, ubona nk'abo binjiye mu nzu yanje. Birashoboka ko batakiri bose. Oyaye erega Imana niyirinda umuntu, Imana niyirinda umuntu. Ntago kuburiho ni Imana yakuzigamye, ni Imana yakurinze. Najewe ngaha nta papa ngira, papa yapfuye muri jenoside. None ushaka kumbarira ko kubaho n'Imana ni Burundi? Wibuke ko narindi yo 2015 2016 2017 18 19 mvayo muri covid. Iriya migumuko yose yabaye, je ndi muri quartier y'abatutsi mo indani, kandi ndi umunyarwanda, kandi uzi neza ko abanyarwanda 2015 mu Burundi barageramiwe gose. None gamuta je nkubajije icyo umbwira turagihurizaho twese, Imana yaraturinze. Aha nyine kweri twirengagize amarira n'umubabaro abatutsi bahuriye nawo muri Kongo, tuvuge ngo nyine ngo tubikarute dusimbe twigire ngo hama ngo ibyo bintu birangiriye uko nyine onye ngo nimubareke bapfe barangire? Cyangwa ahubwo tuvuge ngo dusengere Kongo, dusengere Burundi n'u Rwanda, abantu babana amahoro, habeho ubumwe? Naho iby'abahutu n'abatutsi ntabwo Imana ibyemera, n'abazungu babizanye. Nk'uko Ubugande ariko bwafashe nduze ndakubwiye inkotanyi ntizari gushobora, zari zarananiwe. Rero no kuvuga n'Ubugande bwagwanye bwafashe u Rwanda. Rero na hariya uba ngo naba M23 no, kandi shakurayire shakureke na Kagame na shakarayire niki ntibizoreka kugaragara imbere y'Ibanza bw'igihugu. Oya Kagame akagamuwe n'intuze n'inkotanyi zigashirira. Erega umviriza muta, iyo uvuze ngo Kagame ni jewe, inkotanyi ni jewe, abanyarwanda niba turi umwe, hagiye ibitutsi byose wowe watuka perezida w'igihugu ne pacte kuri twebwe. Sahizi reka ndagusobanure nk'umuntu hari nk'umukristo. Wowe hari igihe waba ufite amakuru atariyo. Je ndi umukristo, ndi mu Rwanda. Ntabwo Kagame niba Kagame ari umututsi, Yesu yaravuze ngo ubwami buzatera ubundi. Ni umututsi agahindukira akajya kwica abatutsi bo muri Kongo. Kagame urumva inkotanyi amazirandukira zikica izindi nkotanyi. None kuko Kagame urarahira ko atamupaka yigeze, nkuko Habyarimana yarinze apfa atambutse umupaka ngo ajye muri Kongo kuderanja.
cyane ngo ajye mu Buganda kuderanja ubwo nukuvuga rero uramushingiye ntaye yuko atigeze na rimwe arenga umupaka ngo yinjire muri Kongo. Kagame arenze umupaka, ntabwo navuga ngo ntabwo yarenze umupaka cyangwa yarawurenze, ayo makuru ntayo ufite, ariko abaye awurenze yabajyanweyo no kugarura amahoro no guhesha abantu amahoro, ntabwo yambukijwe no kwica. Ya kandi ikindi nanone, ahubwo Burundi nibwo bwambukijwe no kuderanja no kujya kubuza amahoro. Sinzi nk'ubutumwa ahubwo wagenera aba bantu twerekeza ku musozo, yenda twazongera tukayaga wabitekerejeho, hari igihe Imana iri bukugendere, ndarushaho kugusengera utahure, hama tubabarira abantu nabo batubabarire, hama twubaka ubwami buzakira Kristo. Naho tubaye tugifite inzika yakazikira ku byo twagiriwe, ku byo twakorewe, ntabwo dushobora kwakira ubwami bw'Imana. Nta muntu yo gutegeka ngo usaba imbabazi, aho ari we yopfukamye akazi gusaba. Umve, ntabwo ari Abahutu bahereye ku mupaka binjira kwica Abatutsi, ni imyaka 3 n'amezi agera kuri 4, imyaka 3 n'amezi 4 arimbura mu izina Muhutu. Abatutsi baza kuraba basanga nta Mututsi arimo. Intera hamwe zikaraba zikagunjwa. Habyarimana ati reka ntihagire ubikora. No kuvuga n'ukuri avuga ngo genocide ntiba yararinze iyi ndege ihanurwa, ariko Habyarimana aramama. Mutama, twerekeza ku musozo, dukoresheje isaha mpamya turi kuri kudiskita cyangwa se kudeba. Nagira ngo duse nkaberekeza ku musozo, tuzafata uwundi munsi uzabe watahuye cyangwa watahujwe n'Imana. Je ntabwo ntege ku muntu ngo nasaba imbabazi. Umwuka w'Imana, Yesu yaravuze ngo umwuka wera azemeza ab'isi iby'icyaha. Sahizi ubutumwa bwa nyuma dusoza wagenera abantu bari bukumve cyangwa bazakumva n'ubwahe, ni ukukangurira abantu kwihana, cyangwa se urumvikanisha iki? Nanjye ndaza numvikanisha ibyanjye nerekeza ku musozo, tuzongera tubigarukeho. Yego, kuvuga ubutumwa nuko Kagame n'ingotanyi zibe zirimbuka, hanyuma hakaza amahoro muri Afrika Centrale. Ahubwo avuga ngo ndifuza ko Imbabazi TV 3, ubwo nanjye ndimo, koko nizirimbuke rega nanjye ndaba ndimbutse. None ubwo tuzavugana gutege narimbutse? Nurimbuka nibaza kugusanga, bakaza aho botumbeye abasirikare, bakaza kugusanga mu nzu mw'ijoro, kuza kugushahura aho je nibyo numva vraiment urijyamiye ndi umusirikare. Abasirikare barazi ngiyo Kateusha aho kuyitumbereza, iyo abasirikare bari bakayitumbereza iwanje. Kandi urabona Imana zose, urumva iyo bataba bari baraye badushahuye, iyo Kateusha ari kudusanga iyo jewe na madamu wanje. Ariko mugabo nuko bari baraye muri iryo joro badushahuye, hanyuma rero noneho abacitse ku icumu ntitwabaye tucyongera kurara muri uyo mudugudu, natwe twagiye kurara mu ishyamba nk'abandi. Tugarutse mu gitondo kuraba, dusanga Juste Kateusha bayitumbereje Juste muri uyo mudugudu nyene, ku nzu ncumitsemo mu cyumba nyene, ngo iyo kuba twari turiyo basi. Mutama, nabwira abantu babashije kutwumva no kukurikira Imbabazi TV 3, nababwira ngo mu Rwanda n'u Burundi ndetse na Kongo nta Bahutu bakwiye kuba bahari, nta n'Abatutsi bakwiye kuba bahari, nta n'Abatwa bakwiye kuba bahari. Abanyafurika by'umwihariko Rwanda Burundi turi umwe. Twabwira abantu gukizwa no gutsinda kamera meriyari yose, noneho by'umwihariko na opozisiyo iri hanze, aho umuntu wese aherereye. Imana niyo mucamanza w'ukuri kandi nigiza kahise n'akazaza. Twebwe turabana b'abantu, ariko turagushimiye umwanya waduhaye bwana mwarimu, nubwo izina ryawe ntabashije kurimenya, ariko nibisanzwe. Ariko
hajya bugiye yavuze ngo ntawe uzomushobora ngo mbega ngo bonsangahe ngo jewe akaduzu dutugugu ca nuko utararaba mu ntuze muri video akaduzu ngo bonsangahe ngo jewe banshobora na Hitler baramushoboye na wa mugabo namba ari wende yaba munsi mu butaka namba ari Bin Laden baramushoboye we nawe ntazosigara ari intuze hajya babyita mu kimbega ntazosigara ari amateka hari igihe azosigara ari amateka nawe erega nta muntu uzatura nk'umusozi ibyo nawe arabyivugira mu isi twese turi abagenzi ndabazaniye sasa rero ahubwo jye navuga ngo icyihutirwa n'igihari Bibiliya iravuga ngo mubabarire namwe muzababarirwa cyangwa muharirane nange nzubaharira saha yivi none napfa ni ukuvuga ko ako kana kanjye katazoseruka imbere yiwe nako gakecu mbambe ko mu rubanza rw'imperuka ntabwo bazotonda imbere yiwe bazatonda none wowe ushaka kumbwira ko ibi bitutsi n'ibindi byo icyaha si icyaha hari ikintu na kimwe ku Mana avuga ngo iki ni kinini iki ni gito ikirimbura umuntu ni icyaha icyari cyo cyose Imana ni muhe kabisa nta mahoro azoboneka igihe Kagame ari hajya kandi sindabyumva mwarimu ndabazaniye ndagushimiye muri Amerika mugire ijoro ryiza urumva mugeze kure mu masaha reka tuzasubira uwundi munsi ariko Imana iguha agakiza no kwihangana no kubabarira ndetse no kuyoboka wumve ko FPR inkotanyi kandi n'abatutsi ari ubwoko bukwe kubaho ndetse byiza rwose ko n'Imana yabahoza amarira kandi n'abahutu ntabwo nge nanze abahutu nta nubwo nanze abatwo bwumvuze ngo twese turi bene Adam ariko tufite uburenganzira bwo kubaho nubwo shitani birwanya ibyo byose rero n'umwanzi wazanye icyaha kibyara urupfu ngo no gupfa uzapfa nicyo gihana Imana yabwiye Adamu na Eva ngo no gupfa uzapfa kandi koko Abera arapfa Gahina bigicamo umwangaza agenda azerera mu isi sasa rero navuga ngo turagushimiye umwanya wafashe nubwo yenda navuga ngo ibyo tuganiriye byose bibayemo impaka gusa ariko ntabwo habura na kamutahura ngo wihangane ejo uzaba umukristo mwiza uhamye ahubwo ko hari intambwe u Rwanda rugezeho yo kuva muri uwo mwijima w'icuraburindi rwanyuzemo wa jenoside intambwe y'amaraso y'abahutu yo intambwe y'amaraso y'abahutu urumva abahutu bishwe imbere y'ihanurwa ry'indege dongo yarashatse jenoside kabisa birananirana kandi jenoside yari kuba birananirana none ati nta kundi reka ngere ku ipfundo agera ku ipfundo jenoside none iraba ibaye acara yambukira ko rero noneho ngo abahutu ngo bagize jenoside none hararimbura burundu icyo bita kurimbura kare yabica mu ijoro rwihishwa nyene yinyegeje kuko yatinya igisirikare cyo mu Rwanda yaragitinya akaza yica rwihishwa mu mwijo none ko amaze gufata igihugu rero noneho arabaga ku mugaragaro noneho ibyo byose ntabwo nta kuri kwabyo ufite kandi kubaye kunahari nanjye ntako ufite ni ukuvuga ngo niba nta kuri kwabyo guhari kugaragara mu bimenyetso no mu mafoto ubwo ibisigaye tubiharira Imana niyo mucamanza w'ukuri itabeshya itanabera ibyo ni ukubiharira ubutabera bwo mu ijuru kuko mu isi ho nta mashusho nta majwi nta jambo nta bihamya nta bimenyetso ibyo ni nk'igihuha ni nk'ikinyoma rero nta hantu wahera uvuga ngo ni ukuri reka tubireke Imana ikore
ese imana yoduha gusa ukaba ugihumeka nkaba ngihumeka mu minsi iri imbere gatoya tukazobiraba. tuzabiraba vrema ntugire ingorane je ndahari ntahonja bana ndahari kweri ndahari nubwo ntari nk'umusozi mugabo ndahari aha ndahari none wagize ngo hari ingorane yindi aho rero turagushimiye Mutama reka nkure kujyame tuzosubira yego nagisigaye nabyo bazovyiga shetani irahari bazovyiga birashoboka kabisa yuko amahoro ashobora kuzoza byavuye. oya amahoro arahari twe mu Rwanda nta mahoro tubuze vrema amahoro naho atari ahubwo turabatanga inkunga yo kugira ngo haboneke n'ibyo biyetaje bashobora kubisenyagura kandi umwishima ngo mwarubatse etaje n'iki bakabirimbura kabisa kubera umujinya ukubuza amahoro muri Afrika Centrale hakabura amahoro umwicanyi ntabwo u Rwanda ariko rubujije amahoro Afrika ahubwo u Rwanda niko ruhesheje amahoro Afrika abantu bakwiye kwigira ku Rwanda bakareba aho u Rwanda ruvuye nabo bagatera intambwe. Umuntu umwicanyi donc urumva sinzi yuko ari abahutu batangiye kwica muri iyo myaka 3 n'amezi 4 niba ari abahutu bisha abatutsi hanyuma none indege hanuwe bakabandanya bakica abatutsi aho birumvikana ko ari genocide. Nasigaye abahutu bari basigaye bavuga ati kare batwica nijoro bihishije none uwatuza baramurangije noneho karabaye ubu bagiye kutubaga tubona. Rero abagize genocide bose nuko batari bashikiwe bashahuwe ntibari kugira genocide. Umuntu agenda asaba imbabazi ahubwo aho gusaba imbabazi yovuga ati isekonda zanje zageze agaca vugira honyene. Bwana ndabazaniye mwarimu turagushimiye reka dusoze ibyishavu ntago byahera tuzongera tuyage reka tuge no mu bindi bikorwa iminota twihaye muri studio ndabona yuzuye kandi bamfashe umve ndakubwiye iyo bari bamfashe turema bakanjana mugabo nkavuga nti mpuzane ako Kagame kaza ntambabazi ndabasaba kuko nakarimo mwaranshakuye wowe bakagufata bakakuzana mu Rwanda ngejejwe hano n'Imana niba isekonda yageze ari mvira ikibukurizana kaza nikanye gutinya ndakabone. Ntabwo Kagame n'umusirikare ntabwo atinya baretse kukazana rero naho nyene bikazogaragara imbere y'Imana. Oya ntabwo sahizi Mutama ngayo nguko ubwo mpamya ko turayazi reka dusubikira aha tuzosubukure naho no gusaba amababazi je ndimvira utugenda ngo ndi gusaba imbabazi kandi cyari gushahurwa hanyuma ngo ndiko kiroke kirasaba imbabazi kandi kizopfa. Nta muntu Bibiliya ivuga ko aba perezida nta muntu bubahuka bakwiye gusonerwa. Nyakubahwa Perezida Kagame w'u Rwanda ni umwami washyizweho n'Imana atoranyijwe n'Imana ngo ayobore ihanga ry'u Rwanda. Mugabo rero ntabwo wowe uri umwene gihugu ntabwo wemerewe gutinyuka perezida wawe. Jewe ndakubwire ndamutinyuka ntamutinyuka kunshahura iyo arekana nkamushahura niho nyene no mwubahuka ariko gushahura umuntu nawe uzikora umuntu kandi uziko uzomusanga none uvuga azogenda asanga ko kana kanje n'agakecuru kanje kandi batagihamagaye ntibazogihamagara kizogenda kibasange basinzirire hamwe hama baze bazurirwe rimwe bashereka imbere y'urubanza. Sawa Mutama ugira ijoro ryiza murakoze cyane ubwo naho undi munsi ibyo ni ishavu uri kuvugisha none mu Burundi nta perezida wakoze nabi
ni perezida Kagame wumva wakoze nabi? none bya micombero by'ibitutsi n'ibyakoze nabi bya Buyoya bimara abahutu. Ariko rero uwo mwuka vrema wa micombero nabo ba Buyoya n'abandi wazanywe n'abanyarwanda b'abatutsi bahungiye mu Burundi. Urumva ni uyo Gonzalo Muyenzi niwe yatangiye kwica minisitiri wa mbere Ngendandumwe. Hanyuma hari n'umuperezida ndamwibagiwe none bari batinye abasirikare b'i Burundi, ariko Kagame n'ingotanyi ziwe nizo zabaremaremesheje ngo nimwicibwa, baramwica. Bamaze kumwica nyene barabura iyo baja umuko nyene abahutu barahagurutse bakarica abatutsi, kandi abatutsi barengana. Ya ngayo nguko muze, ngayo nguko ubwo turi kumwe, ngayo ugire ijoro ryiza. Ibyo byose ni ikinyoma, ngira ngo nta makuru magufu ufite, cyangwa se ukaba waragize ikindi kibazo mu buryo bw'imitekerereze cyangwa ihungabana ukuntu, kuko ibyo bintu byose uko ubivuze ngira ngo rwose nta murundi n'umwe ubizi, cyangwa se umunyarwanda. Ngira ngo ni inkuru nshyashya, ariko ubwo ntacyo nyine mu isi ni urugamba, mu isi ni intambara, umuntu araguma abikurikirane. Kagame we imyaka haruye ikigiri tugaharura igitigiri. Dongo Imana niyo izi urabizi, umusenyi n'umusenyi ntawuzi igitigiri cy'umusenyi, n'umusatsi ntawuzi igitigiri cyawo. Ariko Imana yari mu musenyi izi igitigiri cyawo, byanze bikunze izi igitigiri cyawo. Ariko nta muntu azopfa, naho bazopfa bo bayibona abahinga n'abahinga, nta n'umwe azopfa amenye igitigiri cy'umusenyi. None Mutama, aya kanya ngo tuganire, naguhaye akanya nyine, genda narakubwiye nyine tuzovugana umwanya. Ahubwo shatse kukubaza, ubu ko hari abarundi baciriwe imanza basaga 800 bambutse mu Rwanda bagakorayo jenoside muri 94, bakaza mu bitero byarimburaga abatutsi buno mu majyepfo y'u Rwanda, za Butare, za Ruhango, za Gisagara, donc buno ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu munsi wa noneho wowe buno turi kuvugana, turi kuganira imbona nkubone, urumva ko uri n'umukristo wasomye, uzi ijambo ry'Imana icyo rivuga. Kandi mu myaka urakuze, no mu ishuri warize, umuntu wari umwarimu, wari diregiteri mbere ya jenoside. Urumva rwose mpamya ko Imana yakugiriye ubuntu iguha kwiga, kare famiye yawe irajijutse. oya sinari directeur, hariho ba maître principal ku kigo hari umwarimu yitwa maître principal. Ariko wambwiye ko wari umuyobozi w'ikigo wigishagaho. Na dongo uba mwarimu kandi ukaba maître, kuvuga ngo kuba maître principal, urumva nubwo je nyigisha umwaka wa 4 kandi nkabandi maître principal, akaba jewe nyobora kuva dongo ikigo cyarangiriza ku mwaka wa 7. Okay, none ubu akabarije mayobora kandi nigisha umwaka wa 4. Njewe nguteze amatwi buno ndi kukumva, cyangwa nundi wakumva uyu munsi buno turi kuganira. Hari ubwoko bw'abatwa, hari ubwoko bw'abatutsi, hari ubwoko bw'abahutu, ari nabyo navuga nkatwe mu masengesho tugerageza ko icyo kintu kizacika, umuntu akaba umuntu nk'uko Bibiliya ibivuga. Uribesha.
wowe ntabwo iryo vugabutumwa wowe ntabwo uryemera ko icyo cyacika cyangwa cyahera cyarangira. no Sawa, ibyo ni mu gatwe kawe. Nge rero reka tuganire tugende buhoro buhoro. yego, ibyo byo kuvuga ngo gicike ni ya mayeri y'inkotanyi. nta kundi wofata umwirabure ngo umugire umuzungu. urabona nk'aba birabure bisiga ibintu bakisiga bagahinduka abazungu za mukorogo, bisobanura imbere y'Imana. donc Imana yakuremye umwirabure wowe ukaza kwigira umuzungu. kandi nta muzungu yisiga ibintu ngo abe umwirabure. rero niba wewe uri umufaransa niko Imana yabishatse. uri umurundi niko Imana yabishatse. uri umunyarwanda niko Imana yabishatse. rero aho uzoja hose uzaba uri umunyarwanda, aho uzogenda hose uzoba uri umurundi. nawe ufata ubwenegihugu nk'ubu je ndafise ubwenegihugu bwa Amerika, ariko naho ndabufise ndi umurundi. nzova ndi umurundi nabo nzovyara bose bazitwa barundi mpaka gushika Yezu agarutse. none ga Mutama, icyo nacyumvise. none banzu reke tugarukiraho. Sawa. ivyo byo kuvuga ngo bicike ngo abahutu abatwa n'abatutsi, no, barinda kubaho umutu n'umutu, kandi bakaba ku nivo imwe. baba ku nivo imwe gute? kandi uzi ko abatwa hari n'ababyunyura bakavuga ngo nabashigajwe inyuma n'amateka, bazaringanira nanjye nte kandi ntashoboye ko tubumwe. none si ya shetani nyene. ariko shetani Yesu aravuze ngo muyigwanye. no kuyigwanya, ariko kuyigwanya si ukuvuga ngo tubiciye nk'ibyo Kagame yavuze ngo bose ngo bitwa abanyarwanda. ni amayeri y'inkotanyi. oya, ariko mpamya ko n'ubundi bose ni abanyarwanda. ntabwo mpamya ko ari amayeri, kubera ko mu busanzwe se ntuvuze ko uri umurundi kandi uzapfa uri umurundi. nose ubwo neva avuze ngo ni perezida w'uburundi mu gihe yavuga ngo ni Sebarundi, ubwo ntabwo abereyeho abarundi bose. rero ndakubwire, mu bisanzwe mu mategeko y'Imana, umutwa n'umuntu, tuvuge mu Burundi n'umurundi, mu Rwanda n'umunyarwanda. yego. rero niba uyo mututsi abaye minisitire, n'umuhutu nabe minisitire, n'umutwa nabe minisitire, none wombwira ba minisitire ni bangahe mu Rwanda b'abatwa? oya, kubwo iyo ngorane yabayeho mu isi yuko babaye basigazwe inyuma n'amateka, minisitiri agomba kuba yarize ku rwego. niba buno bari mu mashuri, ariko turateganya ko mu gihe kizaza tuzababona mu nzego ari abaminisitiri. oya rero ni ukuvuga mbwira ari haba mu Burundi haba mu Rwanda, mbwira minisitiri w'umutwa mu Burundi cyangwa umutwa mu Rwanda. amateka y'abashigaje inyuma ntibiga ngo babashe kuyobora mu nzego zo hejuru. ibyo bireke rero, reka tube turabiretse. niyo mpamvu rero bavuga ngo bavuge ngo bose bavuge ngo ni umunyarwanda gusa, hanyuma usange ubwoko bumwe nibwo ati none se umunyarwanda. atujya ni minisitiri, none se umunyarwanda. atujya ni perezida, ati none se umunyarwanda. no, n'umutwe nawe arakeneye kuba perezida, nawe n'umuntu. no, Adamu yaremwe ngo ategeke isi. none niba tuvuge ubu habaye perezida w'umuhutu, byaba byiza yuko mu wundi mwaka haba perezida w'umututsi, hanyuma w'umutwa komsa. donc nabo n'abantu. yego. none gamuta njyewe uri kukumva izi saha, n'umuntu ushobora kuzakumva, n'umuntu wakumva, arakumva mu yihe ka? arakumva nk'umuntu ufite icyo ari kugwanira kihe, cyangwa icyo ushaka kumvikanisha ni ikihe, cyangwa icyo waba uri gusaba ni ikihe?
uri muri opozisiyo igomba kunenga ubutegetsi bwa FPR burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Uri muri opozisiyo yo kuvuga yuko yenda se FPR idashoboye. Eske haba hari ikindi ariko umutwe si isanduku, wabanza ukanyishyura kuri icyo noneho tukabandana. reka ndakubwire rero abicanyi reka bizotinda bihinduka abo bicanyi bave. Abicanyi ni bande? Abicanyi inkotanyi na Kagame. Ni ukuvuga ko Ntuza Rwigema yarinjiye n'abasirikare biwe, nta munyagihugu bigeze bakoraho. Kuvuga abasirikare ku basirikare niko bo barigishijwe ibyuma, guterana ibyuma, kugira guterana ibibombe, niba biterane bonyene bashwanyaguzanye, ariko mugabo munyagihugu bamureke. Ukiraho Rwigema yinjiranye abe basirikare na Kagame yinjira nabe basirikare, ngira ngo ahubwo barahagurukanye barazanana ku rugamba. No dongo Rwigema yarinjiye asanga imbaraga yazanye ninge, agira repli. Umusirikare mukuru abwira Habyarimana ati reka ndabakurikirane mpaka ninjira mpaka no mu Buganda, mpaka duhonanirizeyo. Habyarimana ati oya urenga umupaka. Ubwo barenze umupaka bakinsubirira iwabo, no tegerereza hako bagaruka. Ati bategereza ko bagaruka, ariko ntabwo barenze umupaka. Inkotanyi abihungiye bakarenga umupaka, zo zarenze umupaka zibasanga iyo bari. Kandi njye warabyumvise mu ma audio, igihe bategura intambara hariya mu Burundi, mu Rwanda bari babizi, ariko ntabwo Habyarimana yavuze ngo nimwambuka umupaka mu basange hariya canke musange y'umwe mu mwicire nk'uko yarungitse abadayimoni ku isi yose, ukazomba ngo umunaka ngo bamwiciye hana ku munaka bamwiciye iyo ngiyo yarihungiye. Ndongo Habyarimana ntiyigeze arenga umupaka ngo ati reka ndenga umupaka ndabasangeyo. Na kare bataragira nyene bataratangura gutegura intambara, Kagame bari baza hari, ariko ntibigeze bamusangayo. Kandi bari bafise ubushobozi bwo kumusangayo, ariko ntibigeze bambuka umupaka ngo bamusangeyo. None ga Mutama, ko uri umukristo, amakuru nk'ayo wigeze uba umunyepolitike kugira ngo umenye amakuru nk'ayo, cyangwa nuko twese tugenda twumva ibivugwa hirya no hino, radiyo zari nkeya, imbuga nkoranyambaga zari zitaraba nyinshi, kugira ngo uronke amakuru nk'ayo, kumva ayo makuru ari ayibanga, ari ayo mo imbere, kugira ngo umenye ngo i Bugande bari gutegurira urugamba biri gutegurwa uku? Waba warabaye muri FPR cyangwa wayikoreyemo, cyangwa wari ufite umuntu uyirimo? Amakuru yavagahe? Amakuru twebwe twarayamenya neza cyane ko bariko barategura intambara. Naho ntuze perezida yaza mu Rwanda uriya Museveni, Habyarimana yaramucacize ko twari tuzi ko hari intambara, bariko barategura intambara. Habyarimana yaravuze ati ubwo nabwo mu Bugande muzotera u Rwanda. Ararahira. Mu bisanzwe ni kuvuga ntabwo ari FPR yafashe ingutu mu Rwanda, ni Ubugande bwafashe u Rwanda. None wahoze unambwira ko nanone witwa ni Bagaza nawe wambwiye ko hari ibyo mupfango yakwirutse ko, sinzi n'undi wambwiye ngo yakwirutse ko. Bagaza n'umututsi mwiza cyane. Bagaza naho yoba ntawe ubura akakosa gutyo, naho yoba yaragize gutyo, no. Bagaza ni ukuvuga mu batutsi bose, ni ukuvuga emwe ntiworaba mu Burundi baramutaka, abahutu abatwa abatutsi baramutaka. None yazanye amajambere, niwe yatangiye kuzana amabarabara y'igitangaza mu Burundi ya kaburimbo meza manini, niwe yatangiye kugira
gukoranya abantu, abigisha kugira imidugudu, hariya babyita ngo ni ibigwati, ati mugire ibigwati kuko isi tugiye turayibaho twese kumva twoburaho turima n'ibindi byose. Ati rero mugire ibigwati, muze muva mu kigwati ari wo mudugudu mugenda guhinga mugaruka mu nzoze. Ati kandi n'amajyambere yaje nk'uko bashaka kugira ngo batange amazi bagire gute, baca bamenya iyo bayayobora bayajyana gutyo n'ibindi byo. Yarazanye amajyambere y'igitangaza Bagaza. none uyu munsi wa none kumva Bagaza yabaye perezida mwiza, kandi urumva njye ntago Bagaza navuga ngo ndamuzi cyangwa ndabizi, ibyo ni histoire, ni akahise. Ko natwe hano mu Rwanda uyu munsi wa none Kagame turamusingiza, Kagame turamwemera, uhereye kuri jyewe dufite amashanyarazi, dufite amabarabara, ibikorwa remezo, u Rwanda ruteye imbere, ngira ngo ntabwo ari amajambo, nawe urabibona ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se nyine uraganira na benshi bakanabikubwira. N'ubu dufite interineti idacika iri ku rwego rwa interineti iri nka Canada cyangwa se Australia. Ushaka kumbwira ko Kagame we yaba akora nabi? Kagame ewe nashake agira u Rwanda rugira ijuru. Mu maraso y'abantu ajya amaraso ariko arataka. None tuvuge, ngira ngo noba ndiko ndabesha, ni ukuvuga Bema nta nkotanyi irigera irenga umupaka ngo yinjire mu kindi gihugu kuza kumena y'amaraso. Jewe saha izi inkotanyi ahubwo ziri kugarura amahoro, Mozambique, Centrafrica, ubuho bagiye Jamaica. Inkotanyi ziri mu kubungabunga amahoro, ahubwo zo zarayabonye zirayaduha, ziri kuyatanga n'ahandi. Ntabwo nzi ko buno zisohogwa no kujya kumena amaraso. Urumva ko iryo ari ibara? Oya, ngira nuko utari umuhutu, iyo wari umuhutu niho wari kubyumva, cyangwa iyo baba baragushahuye niho tuba turiko turaganira, cyangwa umugore we bakamukirere ry'ibubamvu, namwe bujya amaraso azomukamamwo akabona gucikana, niho ngira ngo tuba turiko turaganira. Naho ubu turiko turaganira yuko wewe ukiri mu mwuka, nanjye nkiri mu mwuka nyine, kandi ni ngombwa. Ariko ibyo mvuga je biragaragara, biraboneka. Saha izi nge kuba nta urashahura, si uko muri Kongo abandi batabashahura, za Somalia, ibyo bihugu byose birimo ibyihebe, imitwe mibi. Ngewe uyu munsi no kuba naramutse dufite amahoro, aho turugenda witaba telefone uko ugomba mu ijoro, tubikesha umutekano Kagame yaduhaye. Ubwo urumva rero imyaka maze nta ushahura, nabura nta ubwo gushimira Kagame watanze umutekano. Yatanze umutekano. Ubwo aho prison iyo wari umutu ukaba uri muri utashahuwe ukaba uraho muri prison yawe mu Rwanda, niho ntabwo ndiko wenda ushobora kubyumva. Bavuga bati iyo ubwatsi bumwe busigaye niyo umuriro waka werekeza, sibyo? Indege idahanurwa, umuriro wari ubandanya. Abo rero wumva ngo ngo bagize jenoside, sinzi ukuntu bari jenoside kandi bashikiwe bashahuwe. None mu Rwanda je ntabwo ndi kuvugira Perezida Kagame ko ndi umututsi, ahubwo je ndavuga nk'umukristo, nanavuge nk'umwene gihugu cyangwa umuturage mu Kinyarwanda. Ntabwo nge mvuze, ahubwo ndavuga nanone nk'umukristo, ko nawe uri umukristo. Bundi mu Rwanda habayeho inkiko gacaca, u Rwanda hagati y'abahutu n'abatutsi habaho ubwiyunge no kubabarirana, imbabazi ziratangwa. Sahizi ngira ngo gereza zibitsa abanyabyaha basanzwe cyangwa se abantu bagoranye bakananirana mu buryo bw'ubutabera. Mugabo abantu bose bashoboye kwemera icyaha bakihana, nta muntu n'umwe uri muri gereza y'u Rwanda yarashoboye kwemera icyaha. Ikindi nanone, ubwami bwose aho buva bukagera mu isi, nta mwami utwarira inkota ubusa. Ariko nanone umwene gihugu washoboye kuyoboka ingoma cyangwa ubwo bwami,
kereka habayeho kubeshyerwa cyangwa kwitiranya, abapfa bo barapfa, ariko ntabwo avuga ngo mu Rwanda ngo hari akaga, hari ishyano, hari amage, kereka niba haba hari andi makuru ufite twe tudafite, ariko saa hizi rwose ndaguhumurije, u Rwanda ruri kujya aho navuga heza, izuba riri kwaka ryerekeza, nk'uko uvuze ngo umuriro ugenda ukurikiraho ubwatsi bwumye buri, natwe rwose iterambere turi kuribona. Sinzi rero wowe ko waba uri kugendera muri icyo kintu cya kera cy'abami. hewe ndakubwiye neza, mbe umwami w'isi uramuzi kuva ubu arapfungwa? Umwami w'isi ya myaka igihumbi arayifungwa? oya eh oya. menya rero ko akora. None umwami w'isi ninde? Umwami w'isi ubwo uri kukumva yakumva ko umwami w'isi ari inde? Kugeza ubu uramenya umwami w'isi? Nyine ngewe namumenya kuko ngewe uvuze umwami w'isi mbyumva mu ijambo ry'Imana, nkabyumva mu buryo bw'impwemu, umwami w'isi. Ariko se nk'umuntu utari ku rwego rwanjye rwawe, wowe umwami w'isi ninde? je ndakubaza, ya myaka igihumbi arapfungwa? Ya myaka igihumbi uyu mwami? Oya oya, ntayo arafungwa. none ubu ndajegeza se? Nyine Bibiliya hari aho ivuga ngo iyo nyamaswa izahabwa ubutware bwo kubabaza isi, ngo ndetse imbaraga z'abera izivunagure cyangwa izihonyange cyangwa se izisuzugure, hama yo nyine iba ifite ububasha ku mukirisitu. Naho uwo mwami rero w'isi uri kuvuga ni muri ubwo buryo n'uwo rero ni ukuvuga yuko satani ntiboneka. nakubwiye ntiboneka, n'Imana ntiboneka, ariko aboneka umuntu. satani mpamya ko ubu ari satani yaba iri mu Rwanda, na satani yaba iri i Burundi, satani yaba iri muri Congo, satani yaba iri muri Somalia, cyangwa se muri Ukraine cyangwa muri Palestine. Ahantu ubona satani ikuriye izindi ni hehe? Satani ikwiye hose. Satani ikwiye hose. Vuwara. Isi yose ni ya satani. Yego. Ariko ikagira aho ifise nyene ibirindiro. None ibirindiro bya shetani, shetani ntabwo aboneka mu buryo bw'inyama n'amaraso. Satani aho afite ibirindiro ni hehe? None uyo yaza kudushahura, ni ukuvuga yuko wewe uwiyumvira ni satani yagaragaye iza gushahura abanyagihugu bijyamiye, kubona wijyamiye mu nzu kabisa. Ariko ukumva umudugudu wose bawuzengurutse kabisa, imiborogo n'imbunda n'iketsetera gutyo, kandi urumva babikora nijoro baratinya gusa abasirikare b'u Rwanda, kuko bababonye akaryo ngo batinge barabigisha rwose bakabaha isomo. None kubera ko babatinya, niyo mpamvu rero babigira bihishwa, bakabigira nk'abajura, bakaza bagashahagura abantu, bagacamo amayere mu mwanya muto bahise. Abasirikare bagira ngo baraza bagasanga inkotanyi zigiriye kera. None zigasanga gusa undi mbyimba, ni ukuvuga Abatutsi, Abahutu, Abatwa n'abanyamahanga bari mu Rwanda bakaza kuraba. Rero ni ukuvuga intuza abo bavuga ngo n'intuze n'interahamwe zararaba, ariko Habyarimana ati muragaba n'umutego. Nukuvuga Habyarimana iyo batamwica nta jenoside yari kuba, kuko yari yarabibujije ati muragaba n'umutego. Kuko ati nimwarakara, murabona bariko barica Abahutu gusa, nimwarakara namwe mukagwa ku Batutsi mukabica, bazoca bavuga ngo Abahutu bagize jenoside basi.
kw'isi yose bavuga ngo bagize jenoside. Rero baraza bakaraba n'abasirikare bakaza bakaraba basi nimugende muhambe intuze kuba ruje gusikaza kudufasha ikatuzanira intuze amashuka gusa nta n'ibirago kuko bari na benshi baba bashahuwe bagize gute nta birago byabakwira twashobora kubona bagapfa gushyira mu mashuka bagapfa kugenda guhamba ntangi bavuga ngo baza guhamba mwirindi ryateguriwe abagize abapfuye oya ntibyari bigikunda bapfa guhamba aho nyene mu masambu y'abantu nyene bagapfa gucukura bakajugunyamo. None Gamutama twebwe mu Rwanda ushobora kuba uhaheruka icyo gihe kandi icyo gihe jye sinari mpari ntago naba ubyemeza ariko sinanabihakana kuko wowe nibyo wiboneye kandi uri kuvuga uzi ariko mu Rwanda ngewe ku rwanjye ruhare ntabyo nzi sahizi twe twemerewe gusubiza ku mbuga nkoranyambaga uri mu Rwanda cyangwa uri hanze ku byo yaba yiyumvira atekereza ashidikanya ku Rwanda. Uyu munsi wa none u Rwanda twebwe turifuza ko nta munyarwanda wasubira kwicwa nabi cyangwa se no gupfa, usibye no gupfa nabi no gupfa nta munyarwanda ugomba gupfa n'umwe. Noneho si n'umunyarwanda gusa ahubwo n'umunyamahanga cyangwa se n'umubanyi. U Rwanda rugeze igihe rwanyuze mu bibi runyura mu icuraburindi rihagije, sahizi rugeze igihe cyo kwiyubaka. Sahizi niba wowe ukivuga ko hariho ubugome nk'ubwo bwabayeho cyangwa se ibibi nk'ibyo byabayeho, ntiyaba ari ideoloji yo gusubiza abantu inyuma twe tukaguma mu rwango no mu kwicana no mu kuryana no mu kudahuza no mu kutumvikana no mu kutubaha ubutegetsi buriho, twisunze ko hari amakuru y'ibihuha se cyangwa yaba ari nayo, kandi twebwe ibyo bintu twarababariranye twaranabisimbutse twaranaharenze. Sahizi singira ngo ni igihe cyiza cyo kubaka ubutumwa we wumva watambutsa nubuwe ni ugusubira inyuma cyangwa ni ukujya imbere tugatsinda akabi. Mbe tuvuge aho muvuga ngo mwarababariraniye data wanje, yego, aho uvuga ngo harabemeye icyaha nyene bababariwe, yego, uyo yemeye icyaha iyo bamutanga iyo ashikirwa yari kwemera icyo cyaha bamaze kumushahura. kandi no se uwapfuye nyine hari ikindi yakemera cyangwa aba yapfuye? we nakubwiye nti nuko udashobora kujya mu mwanya wanje no mu murongo tuvuga w'abahutu, iyo wari mu murongo wanje no mu murongo w'abatudo ngo tuvuge ibi by'amoko, urumva amoko umuntu yisanze ari umuhutu ubundi yisanze ari umutwa ubundi yisanze ari umututsi. nta muntu yategetse Imana ngo ngira umuhutu ngira umutwa ngira umututsi canke ngira umwirabure ngira umuzungu, niba ngize umwirabure ngira umunyarwanda ngira umurundi ngira umunyekongo ngira umutanzaniya. ntawe wategetse Imana yakoze uko ishakane na n'ubu ikora uko ishaka na n'ubu izobandanya ikora uko ishaka, ntawe yitegeka. None Gamutama uyu munsi turi kuvugana ibyo bintu by'amoko sahizi perezida w'u Burundi yaravuze ngo ashaka kujya gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. U Rwanda ntago rwavuze ko rushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida wa Kongo ati nzafata u Rwanda nzarugira intara ya kangahe yego. Ivyo byose byo kugira ngo mu Burundi batangure kwiyumvira ngo abahutu n'abatwa n'abatutsi byavuye ku banyarwanda bahungiye mu Burundi, yego. urabona yuko premier ministre wa mbere aho barangije kwica Rwagasore Mwambutse yaciye afata umuhutu amugira premier ministre, ati rero niwe mwakorana na Rwagasore shinga leta rero ati jewe ibyo umwami ibyo mwakuye mu mahanga
ntabyo niyizi. None rero mu mategeko ko mwavuze ngo umwami agena minisitiri wa mbere, ndakugenye ba minisitiri wa mbere ati nyamara mwami w'ubu jewe urangenye ngo be minisitiri wa mbere baranyica, ati none ko ari wewe na Rwagasore mwagiye mu mahanga urabona nimwe mwafatanije nyene kugira ngo mushobore none je no bigenza gute, nimwe mwatumye idarapo rihaguruka, urabona idarapo ryahagurutse Rwagasore yamaze gushika mu butaka bamwishe. Ati none nta wundi mbona ntushobora kugenda ngo ati no mu bandi mwafatanije uwo mbona nyene abereye kuba minisitiri wa mbere ni wewe, ba minisitiri wa mbere ushinge leta. Ni ukuvuga yuko impunze hariya mu Burundi abasirikare bari bahari b'abarundi bafise imbunda, ariko nta n'umwe yubahutse kugira ngo aje kwica uyo minisitiri wa mbere. Uyo minisitiri wa mbere yitwa umunyarwanda yitwa Gonzalve Muyenzi, ati genda mubashoborera, ati niba mutinya ndamubashoborera, kandi ari impunzi Uburundi bwabakiye neza, na n'ubu abanyarwanda bibereye i Burundi bibereyeho neza nta ngorane, babanye n'abahutu neza gutyo n'ibindi, ariko mugabo urumva yuko kabisa aho